ошолор бир атанын балдары, Кытай менен. Анан Сару менен Кытайдын атасы бир болуп, жана Хакас деген кыргыздар чыгат да. Түшүнүңөрбү? Анан калган жанагы мынендеги уруулардын Адигине Тагай деген баары өсүп жатты. Ошонун тарыхы 800 крест, свастикалар бар. Анан башында күн бала деп коюп, көрдүңүзбү? Күн эли. Мунун бардыгы жанагы саймалы таштарда жана ийгерки менен калган. Бары биелери. Анан муну заборда көрдүңүзбү? Жана свастика крестине. Өзгөндүн жанагы Акбешинде, Үргөнчтө, Пекинде турат эң башы. Канин деген. Ошолордун баары бизге тиешелүү. Биз азыркы күндө элге Кытай деген ат Жанагы демекте жерде башта Чолпонбайда. Анан мынау калпак. О карабырда. Мынау калпакты жарсаңар крест болот. Мына башыңарда кийип турсуңарга крест болот. Көрдүңөрбү? Анан бул биздин тарыхта, биз деген ордуна коюш керек. Анан бул бала ушул тарыхка көп мага жардам берди. Анан ойлонуп отуруп, мен өзүмдүн автору менмин. Анан иштеген балдардын аттары жазып турат. Анан заборду көрдүңүз. Бул эми оңойлук менен жасалган забор. Бул забордун эле өзүнүн себестемеси чоң. Жай мына бу жерде бала жатат. Ошол жатат, анан üstüne bunu büt barine tülpan tigildi. Tülpan çıkış gerek. Arçalar özü atat. Anam iki cay kaldırdık bir yerde. Birin mağa, birin kempirine. Şimdi aldık. Anam bir yaktan bolsa. Uzak yaşar koyup. Ben buyruğunda. Kanı eke. Bunu da oylap koş gerek. Benim balamın canına yatmayını kakacak. Anam korkmuş gerek. Jönle cayda koş. Jönle cayda koş. Ana bunu yerden emettik, betondurduk. Buna baldıkeler bilen arkadaştık. Bunu yerde bir yağına 13 arça tikilet, bir yağına 13 arça, 26 yaş. Bunu yerde olsa buna 26 sütünağı 26 yaş olup, anam canı cinağı üstünde Mirzaveki turu da Akka gitti, Asman'a gitti деген sözler. Anam başında cenabı krestesi o esleri otmay al kres emes. Al bizdin entam kavuz. Yani kres. Anam belge. Kırgız elinin bizdin ataoğaların büyüle tanımı. Kündür. Yaratmanın güç suatı gün altını veriletti. 4 cakaten ten деген sözler. 4 cakat. Canavarlar dünyasında ösümlükler dünyasında. Oşul belgi bitsin bozulun tümdüğü. Bir yerge hiç kanday kırgı bitsin elge karşı işiniz yok. Naburup oşul ordu getirdim. Bana babanın önüne varsan da oşul klasik ettirir. Anam bu da usulda. Tarıkı olsun diye. Bu demesi bana sabremenliğine de kaldı. Mustafa. Yani hareket kıldık. Negizgi maksat şu tarıkı çalıp edip. Ana sonra ne oturganlar barına aytkanı gelgili kitap yazıp berip atan okuganlar gör. Bu bolsa sol kitaptın negizinde koyulgan eski. Buga hiç kim karşı olmadı. Berem. Yanagi balanın kitapları var mı?